ljude, ja sam Nikola, vi gledate novi video na Redline Money kanalu. Danas ćemo pravimo neki malo brži video, zato što sam srećan, stižu mi polako dijelovi, počelo je sve da dolazi. Tako da prvo idemo do Boleta, Bole koji radi detailing, već sam pričao o njemu jednom za farove i slično. Inače on sredio onaj mita kad smo ga snimali, tako da veliko hvala Boletu i svi pičite kod Boleta, čistite vaše kola. Inače je Bole sad počeo da radi, to jest počinje da radi male servise i tako to održavanje auta i samim tim naručuje dijelove. Bole mi je našao veliki broj dijelova koje pola ljudi nije moglo ni nađe po cijenama, koje opet ti koji su imali da nađu su imali mnogo veće cijene. Moram sad držati ovako kameru, šta sam rekao, Bole mi je uglavnom našao dijelove dosta jeftinije od konkurencije, a i kod njega sam mogao sve odjednom da nabavim, da ne moram ide malo tamo, malo vamo. Znači kod Boleta nam stižu ulje, svećice i tako to, dođu sve poslije da snimim. A trenutno idem s Toyotom Ćaletovom, koja je pravi Pentrack City auto. Tako da ovdje smo do Boleta, ja ću vam snimim šta smo sve kupili, šta je stiglo. Remenice, nadam se da stiže sutra, pošto je prošle subote stigla jedna, jer su debili iz nekog drugog, tamo neću kažemo dakle, poslali jednu, drugu nisu. Tako da bi to trebalo dođe sutra i onda treba da se snađem kako ću to pokupim. I to bi bilo to, pošto nam je sve ostalo stiglo kod Boleta, a ja sam na nekih 5 minuta od Boleta i javit ću se onda kad preuzmem te dijelove od njega jer čovjek radi i nećemo ga snimati. A kad smo već kod Ćaletove Toyote, inače dizelčina, ja ne umijem ovo da vozim jer sam navikao na moje auto i na Ljiljinog mita i on se vozi ko benzin i sad ćedem u, šta je ovo, 2.2 dizela džipa i ja ne znam ovo da vozim, osjećam se jako nesigurno jer je auto ko kockica i sad se klati tamo vamo. No, ajde, nebitno, imate isto ovdje u finu preslaku, to stari ljudi vole da nabije ovu preslaku, dokači 5-6 privezaka ovuda, dolje isto nakrca. Brat ima onaj Bluetooth transmitter koji radi, ali ne, on se povezuje na mali zvučnik jer je njemu lakše. Tako da voli da sluša ovaj zvučnik je pored zvučnika od auta. No ajde, i ovaj ćemo auto isto da snimimo onaj test vožnju kad ga bude malo doćero jer auto je katastrofa, prlja, a ako ga načeram i to će Bole isto da sređuje, no vidjet ćemo. I veliki pozdrav od seljaka u osob koji vozi onaj auto. Evo nas ispred Boletove garaže i idemo da preuzimamo sve to, samo auto se trucka, tako da ignorišite to. Evo nas. Čim sam ja nešto kupio, morala i ona da kupi, naravno. Znači ja sam potrošio određenu sumu na dijelove, pa je ona morala istu tu određenu sumu neku da potroši na dijelove i sad ja moram se nositi s ovim cegerima. Inače, ovdje ima sve i svašta, ali tu su nam dijelovi za servis i to što stiglo i račun, to ću vam pokazati kad budemo došli doma kad izađemo iz auta, ali uglavnom dobar dio toga je stiglo. Evo nas iz prodavnice, kupovali smo stvari za roštiljanje jer ćemo da roštiljamo i vidio sam uđin sok u Ideu, tako da ćemo probam. Htjela bi drip, noću ovaj sok ovdje košta 2,5 eura, tako da ako ne bude valjao tražit ću da mi refunduju pare, a ja uzmem crveni zato što svi znamo da se ja palim na crvenu boju, da, treba kao da se promućka prvo. Kao i svaki sok? Nije. Masu slatko. Preslatko. Ne. Ja, imam i neki šmek na cigare. Dobro, ovo bi mogao pijem. Meni se ovaj sviđa. A bi li mogao ga pijem za 2,5 eura, naravno da ne bi mogao ga pijem za 2,5 eura. Znači kao step sok, ako se sjeća step sokova, smo mi cure farbale kosu sa step sokovima. Znači ovo je to isto. Da, sa 20 centi napraviš 2,5 litra soka kad trenirate fudbal i bude vam banje. Da li vredi 2,5 eura? Baš ne. A da li može se pije, može. A kad bi ga pio, kad bi pio energetsko piće. Jer za 2,5 eura ću kupiti Monster 0,5 da se odvali. Tako da muđa napravi vrata energetska pića pa ćemo da kupujemo drip sokove, ali banje im. Evo, stigli smo doma i da vam pokažem šta je to trenutno za sad stiglo. Znači za sad stiglo nam je 6 litara, pošto u Alfa ide 5,7, svakako vam treba malo preko. Shellovog 10,60 trkačkog ulja, 6 litara, znači 6 boca po litar, da možemo mi nasuti, nema onoga drugog većeg, tako da nema veze. Standardno filter ulja ko filter ulja, malo bolji štavlje, nemam pojma nija, i 4 iridium boš svećice. I to nam je račun, Bole detailing, on nam je sve to naručivo, filter, svjećice i ulje, sve ukupno 135 eura, tako da prošli smo džabe što se tiče ostalih ponuda i nema pojma ni ja.
Tako da veliko hvala Bošku, mi čekamo još neke sitnice pa ćemo sljedeći video da snimim i to. I to je to, što se tiče ovog videa, neki malo kraći i brži video, čisto da vidite dokle smo stigli sa kupovinom dijelova. Sljedeće trebalo bi sutra da nam dođe remenica, to jest komplet obje jer je stigla jedna, čekamo drugu. I čekamo još kod Boška da nam stignu solenoidi, to svakako kad god da stigne dobar jer nismo inače ni imali uopšte niđe da nađemo nove, to on je uspio neđe da ih iskopa. Tako da to je to, uglavnom obavijestit ću vas sve što se bude dešavalo vezano za Alfu i sve ostalo i nadamo se da ovo ulje neće mi posrče, jer ako bude srkalo ulje i poslije zamjene remenice svega toga, mislim da ćemo morati ili da gledamo šta je s njima ili nešto drugo onda pravi problem, ali nadamo se da nije ništa toga. To je to, stavite like, share, subscribe, a mi se gledamo u sljedećem videu i nadam se da će sljedeći biti već kako idemo u Karis.